Jedan od manje poznatih patuljastih demona u Srbiji jeste Malik. Malik se smatra da je kućni uslužni duh i često se zamišljao da je donosio novac u domaćinstvu. Smatralo se da ko ima Malika u domaćinstvu, da oni imaju mnogo novca. Smatralo se da Malik nastaje iz jajeta koje je izlegao petao, star 9 godina, i da se to jaje nosi ispod pazuha 40 dana. I iz tog jajeta će da se izlegne Malik, ili da se mogao kupiti u određenoj apoteci, u bočici, ali se posle kupac nije smeo osvrtati i trebao bi otići pravo kući, jer bi u suprotnom Malik nestao. Malik se zamišljao da je malog rasta, od veličine palca pa do veličine deteta. Zamišljao se da ima pantalone i obavezno je morao da ima crvenu kapicu. Ovaj kućni uslužni đavo je u stanju da gospodaru ispunjava i izvršava sve želje i zahteve svog gospodara. A gospodar mora da bude dobar prema njemu i da ga dobro hrani. Poljaci znaju za Macića i smatrali su da sve što jedu i piju da moraju dati Maciću, a on će im zauzvrat ispuniti svaku želju. Ali ako im dosadi, smatralo se da treba da se ubije, zato što se smatralo da bi im se sreća okrenula naopako. Malik je najverovatnije germanskog porekla i germanski narodi imaju svog kućnog uslužnog duha. Nemci ga znaju po imenima Hausgeist, Dienstgeist. Za ovo mitološko biće se od 13. veka naziva se kobold. U Engleskoj se nazivao Goodfellow. Pored Malika ima i slično mitološko biće koje se naziva Macvalić, a njegova specifičnost vezuje poslove u rudniku. Pripoveda se da je jedan rudar, preumoran od posla, zaspao u rudniku, pa kad se probudio, ne znajući da se nalazi, ispričao priču da je tada vidio Macmolića. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!